CPIM ni MLA rok Bidansabha ni Vishingo te Fatara dal bidal party munotobi kok sawi lukurogno oroi foroi klainani naibitongo. Avahaino kokshil saka hafang naikol botol ro. Koraksalo Bidansabha avahaino party mupatika. Ashalo budget saklai jagmo kebengkha avahaino koknaroka CPIM ni MLA Islam Uddin. Ashalo bo saklaika Dharmanagar ni Pekwasara ni minority nukhuni forog rok safety kurani bagai koila shohorte kodam tolabo thangi tongnani nangka CPIM ni MLA Islam Uddin kok samano twiwi kebengkha kok naraka montri Sudhangshu bosaklaika minority no khungni borok rok safety kurai hwnai reference te authenticity tongke CPIM ni MLA avono twiwi proprena ni nangnai montri te bosaklaika asamatai ne sakang kodam tolawo je party mung party ka o party mung ko 4 to 5000 borok rok kubok mane twiwi je teike nokhar kha aro tongnai police rok kodam tolano save khlai manlia samustra tangnaro asukeno thulfatla police rok ne kogno suruno manliya avoni bagino police ro unglogo osluna ni rangkha montri te bosaklaika CPIM ni MLA Islam Uddin ni thanibo somungti saka hasteba abo hai kono party mukti de tong jekhane hindu rok minority do phane borok roni nogo thangai joprop khanai CPIM ni MLA Islam Uddin lukurono oroi forai khlainani bagai saito kuitong khane koksil saka montri Sudhangshu Bureau report Kokhara